All Jiribam Road Transport Driver Union Jiribangi Akoi Nasi Si Yamanungaiba Numit Amani Haina Kuna Jari Madude Koigi Hana Lejaramba Isagi Idamda Lejabo Office Matanga Kasitan Sunaba Watpa Kasitan Simba Namaram Oidana Kuna temporary Office Ma Nasi Lambung Katian Yana Kai Bazar Haida Kunaba Asumaba Katil Siri Manaka Simakun Pundariba Masi Kasi Lozare Maramaduna Akoi Haiba Officer Sidida Akoi Numichupagi Akoi Office BRR Singh Tamchupagis da Akoi Office Award Pangana Jagani Akoi Driver Singna Isa Highway 37 Sida Saliba Gari Singhi Driver Singna Akoi official sing akoi executive sing unabagi khudong sataba aduga makoina kaino ma awana taba natraga hap pathani ngai phom leitabagi awa leiramba du masidagidi madu kopiro akoi hariba office sidaida imengi adumadongi imengi office sidaida lapidana potha dana natraga awada pa ama leibada akoi makom sidaida laaga complaint taw Raba Tana Raba, the Numaina with the National Highway 37 had Mapa and the Lagua, Asum Raba, Mazara, Sidida, when Sanasi, Ramp of Zera, Loina, I quite now not Hokutaba, I quite all Zirimam Road Transport, I very nearly Nauna Hokutaba, I quite Hokubasinsu, I see Slida, Insa Sinazare, Makoy Sinatati, Ahamada. N. Sadananda Maitai, President, S. Pratap Singh, Vice President, L. Maniton Singh, Vice President, K. S. Bhopeswar Singh, General Secretary, C. S. Rutam Singh, Assistant Secretary, S. Roman Singh, Treasurer, N. Arun Singh, Public Safety Secretary, S. Budhi Singh, Executive Member, K. Nanau Singh, Executive Member, L. Uttam Singh, Executive Member, CSCI Machine Executive Member, Asum the New Taramakoina Saba, Executive Committee Masu, Akoi Nasi Sidida, Insa Sinadana, Akoi Hariba, Official Singasina, Asido, Officer Natam Chupagi, Laidana, Akoi Prazamiangi, Amadi, National Highway 37 Sida Saliba, Gari, Diversengi, Seba Tamjana Vidamata, Lazare, Haina, Miamda,